Su mnogi karakteristični proizvodi iz raznih krajeva Srbije poznati po svom kvalitetu. Još malo njih ima zvanično zaštićeno poreklo. Tako se ajvar i šljivovica, makar po Komisiji Evropske unije, originalno ne proizvode u Srbiji, već u Hrvatskoj. Meštani jednog sela u južnoj Srbiji su zaključili da je baš zato vreme da registruju svoj brend. Pre Marksa i Engelsa, Tita i Staljina, četnika i partizana, jedno skromno selo u okolini Leskovca je nosilo epitet Crveno selo, Donja Lakošnica. Na jesen tradicionalno svaki slobodan zid u selu je prekriven nizovima teškim oko 10 kg karakteristične autohtone sorte paprike koja po tvrdnji meštana raste samo na ovom potezu u okolini Morave. Celo selo kao da dobije prirodnu fasadu od crvene boje. Sorta se zove Kozji rog, a posebno je cenjena među mesarima jer prerađevinama od mesa daje jarko crvenu boju. To je kozji rog, po nekim stručnim analizama. Kozji rog zvani, to je neko seme kojega tradicija čuvamo i nikako, premda je ono, mnogo se ne rađa, nije mnogo da kvantitet da je veliki, ali je kvalitetna, ukusna i naše selo, mislim, ovdje je 2-3 sela okolina koji su mi najveći proizvođači, ne menju to seme. Traži iz Lakošnice da bude, što su čuli, evo mi već 4. godina kako se formira paprikarijada, već su čuli, upoznati su sa ovom selu, poznati kao Crveno selo nazovu. Znači oni gledaju, znači vidi se paprika količinski, kakva je ukusna i onda traže, znači samo dajte papriku iz Donju Lakošnicu. U marketima odu i gospodje, znači ko je proba jednom lakošničku papriku, on se vraća, mora da se vrati. Oko 300 domaćinstava u selu prosječno proizvede 3 do 4 tone mlevene paprike godišnje po domaćinstvu. Međutim, mada nema problema sa prodajom, ima sa falsifikatima. Na pijacama se često pojavlja paprika za koju se tvrdi da je lakošnička, a nije. Ili još gore sadrži primese koje nisu paprika. Zato su se meštani Lakošnice udružili i pokrenuli postupak zaštite geografskog porekla lakošničke paprike. Udruženje je formirano pre skoro 2 meseca. Bili smo na sajmu u Beogradu, imali smo štand 40 kvadrata, izložili smo robu. Sad je samo na državu da odluči šta će i kako će, da nam pomogne ako može. Ako ne, radit ćemo svaki na svom pijacu da prodaje papriku. No čak i da meštani Lakošnice uspeju da registruju svoj, nadamo se, budući svetski poznati brend paprike, kao i druga srpska sela čeka ih sasvim druga vrste borbe. U selu koje broji preko 1000 stanovnika, ove godine je rođeno samo jedno dete. Reditelj Goran Paskaljević osvojio je Grand Prix Zlatni glas na filmskom festivalu u španskom gradu Valjadolidu za film Medeni mesec. Paskaljević je na istom festivalu dobio i nagradu međunarodnog žirija kritike Fipresci. U jakoj konkurenciji među najnovim delima Paula Schraedera, Stevena